वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिते लोग कहना है तो धोई धोई सारे हाँ जावाई बालीयात्रा आज जो बालीयात्रा भोर भोर 5टा हो 4टा तो धोई धोई खाइले भी मुझे चा पीबी गाड़ी आस मिनी बस जीवु बालीयात्रा धवलेश्वर आउ छतिया सब वीडियो तुम देखे बुले बुले तो जैकेट वैकेट पिंधिक देखिए जैकेट पिंधिकी रेडी आज बालीयात्रा धवलेश्वर छतिया सब वीडियो बन तुम देखेबी तो कैसे लाइक सब्सक्राइब करूँ तुमको देखेबी तो डिसेम्बर जनवरी आड़ की तुमको देखें धानटा वीडियो ओके आउ से गाड़ी देखा काजी बाय खाली पानी खाली पानी खाली पानी महानदी महानदी हाँ प्रोग्राम होता है होता ये क्या हुआ एठी मुझे देखि पारते हमर घोड़ा सब एठी खाली हमर चारिपटी घोड़ा है घोड़ा देखि पारती एट सब देखि पारते व्यू तो एमती रोचे हमर एमती बाहुबली जो फिल्म शूट होता माँ ये आ डेकोरेशन ओवा सब लिखाई छुआ ओवा डेकोरेशन डिजाइन भल डेकोरेशन ओके बालीयात्रा माहौल एमती रोज दिन बेले आम टाइम रे आम आस दिन बेले ना दिन बेले माहौल आमर एमती रोज बालीयात्रा दिन बेलिया देखी पारते व्यू आ या भर अच्छा चाल घर रही जय जगन्नाथ लिखि कमेंट लिखे जय जगन्नाथ ठाकुर रही देखी पारते तुमने दर्शन कर दिया ठाकुर बालीयात्रा भिडियो आठ आम बाली बनाई बोईत जो देखिपे तुम आगपट देखा तो देखिपे आगपट ये व्यू रोज आ बाली जो बनाई बोईत बाली आठी खाली सबुआड़े खाली बाली 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 बालीयात्रा ना खाली बाली जाइए ओवा ऊपर देख तुम गाई सबुआड़े ओवा आमती माहौल रोचे दिन बेले आसती ना ओके आमे आमे भाविलु बोईत देखला गाड़ी टे आमे हेपटू देखला लगला बोईत पानी आसी देखला एटा पचा गाड़ी बोईतटा जे बुलिव से देख हेटी गोटे हेटी गोटे हेटी गोटे हेटी गोटे बेटा किस्ते भी अरे हेनी मराई दे ना हाँ जे बुलिया था टिकट दे कटिए बा रही था
আর হଉ না ଆଗଟା ଉଠିଗଲି ସେ ତ ଆପେ ସବୁ ଆସେ ଆଗଟା କ'ଣ ଛବିଳ ମଧୁବନ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆମେ ଉଠେଇଲୁ ଫଟୋ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡୁ ସେଇଠି ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେଠି ବି ନେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ବୋଟିଂ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜୋର ବୋଟିଂଟା ଯାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଲା ମହାନଦୀ ପୁରା କେତେ ଭ୍ୟୁ ଦିନ ବେଳା ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏ ବୋଇତଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖି ସାଉଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ନା ସବୁ ଟଙ୍ଗେଇ ମୁହଁ ସବୁ ବିକ୍ରି ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିଲି କାନରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ପୁଣିଆ ଯେଉଁ କାନରେ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ହାୱା ପଶି ନଥିବ ଆଉ ଇଏ ତ ରହୁଛି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଲି 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାନରେ ଯାଇକି ସେଫ୍ଟି ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ କି ଦେଖେଇବି ଓକେ ତା ଦେହରେ ଟିଁ ଭାଜିବାର ଅଛି କି ଏମିତି କାନ ଉଠିବ 2 ଟଙ୍କା ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ କି ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳାଉଛୁ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବିନି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ନା ତେଣୁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି ଓକେ ଛତିଆରେ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ଥିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିବା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏମିତି ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଏ।